Dobar dan. Mi smo se upravo vratili sa našeg ljetovanja. Sada je sredina srpnja, odnosno 7. mjeseca i ovo je idealna prilika da vidimo što se događalo u našem vrtu dok nas nije bilo. Je li nešto možda uvenulo, je li propalo? Pa ajmo vidjeti. Znači, evo idemo krenuti od rajčice. Prekrasna je, puno plodova ima. Zadovoljna sam, sve je zdravo, baš onako kako treba biti. Sljedeći je krastavac. Znači tu je u podnožju brdo bosiljka, unutra se zaista vidi jako puno cvjetova i razrasao se skroz gore, evo ga. Mrkvica, luk, ok, malo izgledaju onako otužno, ali koliko vidim zemlja je mokra, a i uskoro će biti vrijeme i za vađenje, baš da vidim. Da, već izviruju oni vani. Savršeno. Najveće iznenađenje, evo ga, mahuna. Znači one koje sam sadila u tuljcima. Evo samo da se približim. Ovo tu su sve metarske mahune. Evo ih. Znači sve ih je puno. Tu su mlade. Dolje u podnožju bosiljak koji čuva. Imamo i nevena. I isto se lijepo uz luk penje skroz gore. Tako da će to sve skupa izgledati fantastično. Procao nam je indijski jorgovan koji privlači jako puno pčelica i korisnih kukaca. A polako raste i naša crvena hortenzija, ovo je 2. godina. U ovom obilasku htjela sam vam pokazati još jednu za mene vrlo posebnu biljku. To je ova rudbekija. Svaki vrtlar ima jednu biljku koja mu nikako ne uspijeva, bez obzira bio amater, bio profesionalac, jedna ga uvijek zadesi. Ja sam čekala ovu rudbekiju da procvate 3 godine. Već sam ju htjela izvaditi, svake godine je nešto onako kilavo rasla i tako, ili bi ju pojeli neki puževi, nametnici, ali evo dočekala sam napokon da i meni rudbekija procvjeta, tako da nikad ne gubite nadu. Ja ću sada ubrati ove rajčice, a vas pozivam da pogledate moj sljedeći video. Naime, dok smo bili na moru, snimila sam neke prekrasne mediteranske, odnosno dalmatinske vrtove za inspiraciju. Tako da, evo, pričekajte koji dan i stiže i taj video. Hvala vam puno na gledanju, budite mi dobro, čuvajte se vrućina. Ako idete na more, želim da se odmorite, da puno plivate i vidimo se uskoro. Pozdrav!